Rana saying we do for God and country back on your radio. 4 and on behalf of the team, I don't think so. Yeah, that's it. For making us your number one. Wama ya kwan will feel how a Jumanum, Carnum, School Hall. Baby, I'm my acquaint bia. I don't pay your dassi be brave. And today indeed happens to be the 4th day of July 2024. Yemfasida merade. Opedi bowe no swami na esi. Wakase wie ensenkrene adansidie eno ne yehwe animu se bebem eja no aso anopei onyankopon nam elder miracle eso elder doctor akwasi miracle onyankopon nam ne so ene akasa onyankopon nam ne so asoja ofie ha no se jei enya dia ebedum eno na ye pie free mfie ahoduo mu akoye nnwuma ahoduo so no yesro onyankopon so wonfa se jani ndin anim na wonfa yenko na wonsan fa yemra ye wogide se enema onyankopon no ye bia enwanwa na enye nwanwa ahwese enra ye koda ye se wufuo na yenimu bre krokra enane fa yen na no pan so ya sori ne ye kenka atiasefo ne de yaka ho wei enye nwanwa die biem ena obeka se enwanwa enu ti se nyankopon no aye sa anwa adwuma ne nsenkyerene no a ne aka bia enne dei no ye wogidie ene ahotoso e wo se nyankopon nim so obeye amana abura adwene ne ntiase so Odi Ahenkan Kwame Yaboa Adwempa hene Kofi Mensah Kobike Billy Man Ofremi Obuoba Ofori Amanfo Anopai Yeda se Any internet free sabre kopim say Nondu Ebebo coming to you live from our national studio. Ha eye ekuya frakoma obatampa the studio and I'm able to iwiase afere nyina betimia etie bia eye www.ahenkanfmonline.net www.ahenkanfmonline.net ebom yameka ni nyina apart from www.ahenkanfmonline.net no ebom hono de nsem no pesa wokenkan a wokọ hono mo ani ku twibo breman o my Ghana mu ha obetumi enya kenkan ni nyina bi wo ho ne mo pesa wotie the audio version of yeniema yeye wa hano a and also be call my tuning modern Ghana Zane radio app Ghana Waves app Nina ewo Google Play Store and I say App Store called download it and on the apps and one search for Ahenkan 93.3 you are good to go. But also the only that I see is synchronous say yeah jumedi no a segmented yeah the nina e de bema Mami kan fa ewie mo brand sam se ne besia ko ne demo no mami fa ma na fe yem fa dia kan fa to so anope also me kan show say July 4th 2024 ya woda fitting sabre ekosi enwumre o say anope ya me ne wo kase ya no ewie mu enwun kakra ewie mbekoso ayenwun free sabre akosi no nwotwe afi ewia ne be unity na abo awia de unity na ebo a ebegina mu abo a de akwakwa kosi no mienu na fe free no mienu hono mo kro no ewie mu ahyase aye se esesa kakra enti eya na wa hye ne nso e de aman ewie mbe se de esesa no a ensu no besisi sintrase ebe petepete won epuema ntem ya yahodo bebre eya na wa hye ne nso e de amame ewie mu bobren sam se ne besia ko ne damu no abusia eno ne ye de ho amane bo ede amount afein so na wodi ofidie no ato ha eha Ahenkan 93.3 FM Jumedia ne braso efri sabre kopim sa no pa 10 ebebo ansa ne ebe sore so edin eda so ene maache me
ofre me obowoba ofori amamfo yeda se wachusi yen na woni ye nante onyame onka yen nyina ye ho ye mo ache na afi ye mo akwa aba emra show ni so ye betumi akwakofa asase no every Jordan eja egosi kwa ejata ni esisi bebre wo ma wo besi ekwan nanso onyame ara de kunumdi beba enkunumdi no efi ewrade ono na wedi nkunim amana so enti ye chidanti mu epeja enkunumdi franka no ye ni nkogwarada ewo Yesu di amen. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Onyankopon asem tie ne bre aso. Eno ntie na onyame ase ewo baabi odin abedru. Na fe ye mompa ye nsere ne se ene den so ntene ne mu nkyere yen. Ene den so nka ye ho wabra ye pie fie mfi ahodo mu akoye nnwuma ahodo so. Sene na no hye ye mbo David nnwom se ye pie afri ye mfi a ode ye bekọ na ye konso a wakoso anwen ye. Ye ba nso a wakrakra ye no de yen aba. Na obeye ne saa de free ene akosi ewiase awie ye. We ye bosha onyankopon ahye ye. Na ni je semne se Bible amiate ase se nyame oye apam korafo nyankopon a so onu obi kwa apam a odi so. Ene nti apam ne mu bosha wode amaye nse ye kwa woni yembekọ ye ba woni aba no onyame behwe ye nso a ye ho ema sembi. Ene nti ye nkoso ani nya gidie na yemfa ye ho nto saa asem ne so na ya nkwati amfa mfiri ho maka kire wo se obonefo no oye very skillful if udi agora wo de counterfeit bi ba be daada o abe ka kire wo se your original but as God liveth na yenso yeti ase yi anopa bia ye beba na awurade afa ye so na wasei obonefo no agina tuo ne nsusuye enti ye chidanti mu epeja ne niema wo ye de o kanchi ne sumu ehanmu ne ode fa duane mu nsuo mu onyankopon be fa ye nso amen na watoja tum na wapai fa ahodie e de ma mikromfo Ghanafo na dansidia yom dia adansidie ni nyina akoko wi onyankopon aboboa no woni medi ntia sanse ede anuonyam ena de be ma ne din kronkron aropa so se nyankopon ne woni mu gidie se wono a wama ade ete sa kyen no obehwe yen so okay kind of book of Philippians osi enya yenu mu ahotoso so onyankopon ama ade akyen ya wo dai na wa hye ne papa ase no onyunu no ode ni nyina be kwa awie ya papa obebo ya hoban. When God gives a vision, He gives provisions. When God gives a vision, He gives provisions. Se onyankopon de ani daso, awurade nyankopon de anisuade hunu ebi e de emma odasani a ode ho aka de ma no. Sa woni mi se yakenkan bebre no a ye di nkomo no a enen so ye de kakra to so na afi asoro so ama sports. I take you over your radio. Eno nti ya no adimu nkomo ye hunu kwan a ye befa so no onyankopon ne nsempa wo wode fa yen ho eye anidaso papa a eye nisuade hunu papa no eno no betumi abam ewe ya brabom eno nti ye define ye hunu ye ka se anisuade hunu a se wodi ye chifri na no dwoda na bepem ene de a megidi yi se wote ase afa ye hunu so onyankopon saa anisuade hunu no aya na wode ba no wode ho aka de ka ho na ya na wobutaye ntia endra yesan ekinkan bebre yi be hu se Noah wabra onyankopon ka kire ne se wonye hyen na saa hyen no wode ba beji na busua enye na busua nko a emmo adom a wo nyina be osetie no nso onyankopon nam wo so
ɛna sɛ ɔnam ɛyɛ Noah ne so ɛbɛ ɔmo nya fa ahodie ɛma yɛ te aseɛ sɛ Onyankopɔn de anisoade hunu bi de ma ɔdasani na ɛbɛ mu wɔ n'abra bom na eguso a ɛkɔ so a ɛyɛ ana saa adeɛ no a ɛbɛ mu sɛ woyɛ teacher ni woyɛ nurse ni woyɛ adwuma bi a woyɛ no ɛyɛ ana Onyankopɔn pɛ so wɔfa wo so na wɔde gye w'abusua ɛne nti deɛ Onyame ka kyerɛ Noah ne sɛ onsi saa hyɛn no or say God gave Noah a vision to build an ark to save his family. And it is unsa na no me ka kire wo se abusua no Nyankopɔn de wo pie mu no enya by mistake. And it mane pie mfiri wa no da. Se ade na man kwa ma otumfo anwome. Ebia na wo kwa ma otumfo wo wanka be yarefo. Medofo Onyame ani suade hunu a ɔwɔde madasani bia no ɛyɛ na ɛwɔ botaye ɛne nti ɔka kyerɛ Noah sɛ si saa ɛhyɛn no na ɛhyɛn no na wode bɛgye wabusua ɛne nti abusua no Nyankopɔn de wo pie mu no Onyame bɛfa wo so ɛde agye saa abusua no yɛsan so ehu sɛ Onyankopɔn ma Moses ani suade hunu sɛ woni ne ma Israelfoɔ anim emfiri Misrim asase so nkɔbɔ hyɛ asase no ɛso na Onyankopɔn kan ne saa kyerɛ Moses no wamfa nso hɔ a ɛho aka deɛ ɛho nsɛnkyerɛne ɛho aduane ɛho nsuo Onyankopɔn de ne nyinaa de ma wɔ mo na de a na ɛyɛ nwanwa ne sɛ wabra na Israelfoɔ nam ɛsare ne so na eduru baabi a na ɔmo behia aduane adie na Moses n'ani atutu agu ne nsam ɔtwe n'ani hwɛ benkum twe n'ani hwɛ nifa na anisuade hunu no ɛyɛ atɔ nsuo mu no Onyankopɔn enam so mansankyerɛne ne anwanwadeɛ esiye ɔtɔɔma na firi soro san ka kyerɛ Moses sɛ ɔmfa ne poma ɛnkyerɛ ɔbotan ne so na nsuo bepie firi mu aba ɔyɛ ne saa mansankyerɛne siye yɛsan so hunu sɛ Onyankopɔn wabra wɔde to Nehemia koma so sɛ Jerusalem fasuo no wɔnsɔre na wɔnsi sanse emimfoɔ ɛpɛ sɛ wɔbɛto hyɛ Nyame ma so na adeɛ baako pɛ betumi abɔ wɔn ho ban ɛne sɛ wɔn bɛsan apagya wɔn fasuo nim Nehemia ne wɔn firi kuro nim wɔn a ne wɔn firi kuro no mu Sanballat ne Tobia asefoɔ no wɔn sɔre de tia Nehemia nanso so Onyankopɔn ɛnam na dom so ɛma Nehemia enya ɔhene a no wɔ kuro no mu anim adom ɛma ɔhene ne bɛpɛ n'asɛm akadeɛ ne bambɔ a na Nehemia ehia wabra na osi saa fasuo no ɔhene no awurade fa ne so ɛde man no anɔpɛ me ka kyerɛ wo sɛ God's faithfulness endureth forever. God's nature as faithful and trustworthy can never be underrated. Ewo ho ene da. Ewo ho sei ene da. And it is a meka kyerɛ wo sɛ fa wo ho etu sɛ Nyame so. Fa wo were hyɛ ni mu. Fa wakwan hyɛ ne nsa. Sɛ ni so ade hunu na wo de ama wo no Onyame bɛma wo ho aka de a boyfriend, girlfriend mintwa ntro nkyerɛ wo Onyame bɛyɛ me say deɛ wonna mu no a owira ho ho no me si Onyankopɔn ɔbɛyɛ. The importance of stepping out in faith and obedience. Typical example Abraham. Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ ɔmfiri ne papa tie. Sometimes Onyankopɔn ani so ade hunu a ya na wɔde ma wadasani no it transcends human comprehension. Ebro onipa ente ase eso. Sometimes you can go like na Onyankopɔn wo sɛ opesa wo de me yɛ adwuma a ɛdie nti na wo sɛ wo ma me free me comfort zone. Na wo de me kɔ baabi a hɔ no minimum bia wo hɔ. Si Onyame pɛso wo hyira wo a ɛyɛ na wo hia obi amo a ɛne nti oyi na free baabi a obetumi anya nipa mo ano. Na wo de na besi asase a ɛhɔ no ɔno ankasa bɛgye atum sɛ ɛha deɛ ɛyɛ akwawie so. Na Onyame ne na hyase foforo. Onyankopɔn yɛ nunkumtwefoɔ a wɔne wɔdasani bia ɛnkyɛ na nuonyam ɛne na dansedie. Ɛno nti na sɛ opɛso wo hyira wɔdasani bia ɔfa ne firi sumuna so
na wasiesie no na nipa nyina bɛka sɛ wei die ampa ɛyɛ Onyankopɔn na ɛyɛ san sɛ odi akɔneaba nyina ne yehu ɔbrɛ nyina ne yehu onyame ni suade hunu ɛde fa ɔdasani ho no ɛyɛ na ɛbora adwene ne ntiaseɛ so ɛne nti Bible sɛ ɔka kyerɛ Abraham sɛ Abraham firi o papa fie baabi a yɛtumi tɔ aduane ma wodi anɔpa wie anwummerɛ no firi hɔ na mede wo kɔ asase a meme kɔ akɔ kyerɛ wo Genesis chapter 12 verse 1 to 4 ɛhɔ no na saa asɛm no wɔ Abraham yɛ osetie ɛde ma Onyankopɔn listen onyame ani suade hunu a wɔwɔ de ma wɔ no eduru baabi a you have to be obedient to him ɛmfa nyi wo ho ano onyame na abɔ ne din wabɔ wo din afrɛ wo sɛ mepɛ sɛ wo ba bɛka ma somfoɔ ne ho mepɛ sɛ wo bɛka Levi abusua ne ho na wo ba bɛsom me ɔfrɛ da wo so onyame frɛ da wo so maame onyame frɛ da wo so papa onyame frɛ da wo so ɛno ne onyame ani suade hunu a wɔde ama wo ma wo ho kwan na mmerɛm allow yourself for God to use ɛne nti obi wɔ no a wɔama kwan ama nea onyame aka fa ne ho no amam no ɔno ankasa yɛ n'adwene sɛ wɔde ɔno ani nyansan de bɛyɛ nneɛma a afei deɛ ɔbɛsɔ mmienye ye ɔsɔ wei mu ana sɛi ɔsɔ wei mu ana gye agu ekuta ne nsɛm a na firi atɔ fam ɔbɛwɔ ntwɛtwɛdɛ saa akɔpem berɛ a dia onyame aka no ɔbɛyɛ osetie ɛde ama ɛno nti Bible sɛ Abraham's obedience in going out to the land that God showed him ɛna ama na bɛyɛ ɔdodo agya ɛnɛ yɛ nyinaa yɛka ho asɛm anɔpa yi yɛ osetie ɛfa ma onyame ani suade hunu a ɛfa wo ho na bɔ mpaeɛ na fa wo ho to Awurade so bɔ mpaeɛ na fa wo ho to Awurade so na nea uhia biara ɛwɔ adwuma yi mu Onyankopɔn de bɛma wo Philippians chapter 4 verse 19 Bible mi yɛte aseɛ sɛ and my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. My God and my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Na me Nyankopɔn dia wo hia bia anɔpa yi ɔde bɛma wo na de anuonyam ɛde abrɛ ɔno Onyankopɔn no. Ɛnɛ the take home message ni say be obedient to the purpose and the plans of God concerning your life. Be obedient to the purpose or the purposes and the plans of God concerning your life. Say onyame se we ne memoa ya bra wo ho ase na ye ositi fama na Onyankopɔn se ne hia wo biara. Philippians chapter 4 verse 19 no. Or say and my God will meet all your needs, not some of your needs. All your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. What the bema God Nyankopɔn mie na wadwene mu na omie wani mfa asɛm a me no gu so kan ho na tu ho anamon na onyame ɔde anisuade hunu ɛde mo ɔdasani a ɔde ho akade ɛde ka ho de yakekan biblical antecedents ya yɛde abatress this message ya ye no gu so ɛkyɛ no sɛ wo sɛ wo nte ase sɛ wo sɛ still a wo nwiinwi a ɛne na menim asɛm kro biemu a wo pɛ sɛ wote so ɔyɛ ma Moses ɛne Israelfoɔ so ɔyɛ ma Noah ɛne n'abusuafoɔ sɛ ɔyɛ de ma Nehemiah ɛma anuonyam pie ya wɔ Jerusalem a anopa yi sɛ Nyankopɔn no wɔnaaye ni tumi na no da so den. We still believe in the efficacy and the potency of the power of God. And how active as our semono unyamini tumi no eye. We still believe in that.
ɛne ti fa ahoto ne so fa awire hye ne mu na nya gidie ni ahotoso sɛ Ghana Nyankopɔn obowo ba me Nyankopɔn ɔdɔmbari ma no ɛyire so sere so sɛ danyara ne awo ye no awurade onyae o onyi wo mu onyae wo nhye watamfo nsa na ɛyɛ danyara ɛkyere so sɛ danyara ɛgye Nyankopɔn ɔbɛ Nyankopɔn no nkronkron Nyankopɔn no ɔmma ho kwan ɛmo atamfo nyawo ɔbɛboa wo na ɔbɛmo adansedie onwu w'animu ase da ɔfrɛ me ɔbowo ba ofori amanfo anɔpa idea no so yɛde si ha Onyankopɔn yɛ adom a wɔkyena so ɔde yankwa kyɛn yɛbɛsan aba ne aba bɛtoa so ɛde ama wo sports ɛyɛ up next ɔmo wie yɛbɛsan aba Awurade nhwe yɛn so a yɛ ho ɛma asɛm yɛnkɔ so ankenkan asɛm no na me wogidie sɛ Awurade bɛmo ate aseɛ na wayɛ osetie di ama na wadi adanseɛ sports take over Ghana Adisie Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Abozeke Sports, Jagum! And I know pay Yadishima Ghana Mamba, Yamamunina Kwaba Sonkubio, Embrahim Kana 3.3, so Sina Dan Dana no Pebiane, Yano Yatnas and then so. Ya good munsem in the baby show or matching show no so we evidence based sports presentation and I the eba midin Joshua Kwabena Ejenemi Yosef Ejuri Obetin kan Raymond Asheterat produce show no from afar sa and so and a Beni Tomoli and so etina Finichi epian voices ahodoa ye de eba nyina and so ejao ene anope mien fast da ema odi media networks obaya sia ye ODI electronics ewase the chene se enano pay open fridge ayusu open television ayusu inches biabi ibi ewo ODI electronics AC yedibi aba fridge no deep freezer table top ni na double door ibi nyina ne ibi enso ewo ODI electronics washing machine opa ibi aba Samsung rice cooker ne blender ceiling fan electric iron TV wall mount nyina ne ebusu chapo enso ewo ODI electronics entintum kai na kojo de na bibia enkoye emfa emam de tiene se wono obran unkita sika nyina ye de sebra betua ade ne half na fei fa fridge ne fa TV ne coffee na fe ni aka no twen kan kakra na bibia
bibia nso enkoye enfama ene ye nyina wohwe achi akwan ewo eya achim dan hanoma yene entity police eya service no ene ne ebo nhwenem yene eya bamboo in na ehye one building upensem bisabia number ni eni efre naji inchirima esimidi 053 9500 514 053 9500 514 na oni ODI Electronics enso edi enkomo Festus Enterprise enso asoya se ne eye decoder ena opese auto use brand biabi ebi ho multi TV there ebi aba DSTV Star Times Canal Plus HD Plus anase combo na peso to use a kopiem ewo eye Festus Enterprise na fiye mo bi na to satellites ebopiem a ene terrestrial decoders ni da no nyina no Festus Enterprise pe na MRB na wato TV ebi aba Hisense Asano LG Samsung nyano ebi ewo eye Festus Enterprise TV wall mount decoder stands ebi ho remote controller TV there decoder there nyano ebi ewo eye Festus Enterprise AC na Opa brand biabi ebi ewo Festus onom o AC no satellite no one van bedan o de kodon obi wa fixe e de ama fort aba ho e street tumda fa fort nbra bebe sisi sa ho no e de amawa onsan enhia ne bio yene ochmesi sport no na ebo nhwani me sign eben shelf list station no ewo achim oda from Mr Festus ewo 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 na oni Festus Enterprise enso edi enkomo K Afane Enterprise kobi na etwanetia enso efrende tie ne se oka no se ne kan kutwa bi taxi anase over na uyusu anase den a tipper truck na uyusu a misra ye de ho ties ne bi aba ne bo elfon tutu kana koju de okay Afane Enterprise akache na bibia enko kama mfama mo afei mo a muni timba eye adwan mo mutwi timba ka no went cables no ebi aba sanso na hooks ebi ho afei shackles nyano ebi so abepie mu ewo eye K Afane Enterprise a ye ton ede ama eye timbakafo afi transformer oil no ye de bi aba amamu ede eye amu ye wording mu so ne na se mu repair fridge no ye de amu machine na mu de wording no ye de oil de digum no ye de bi aba mu koji bie na bibia nkoye emfa emam ye tiene se aboabo ene asane road ya so ena ubehu ye se ufia aboabo ekwa obeduru onom ansa na wadu eye Akim State University no sansa ufi asane eba opa Akim State University no ho a opa kakra bi na ne wohu ye enso ho frenamba yi ebia okọ wafon kwan anasa opensem bisa bia esimidie ya aba no 0537 997 412 0537 997-412 new ODBS fitamu before the forest no ena obohuyen 054-288-9071 na oni K Afane Enterprise enso edi enkomo na bibia akoye edi ama Jubilee Hospital yabani aba yesana no pay wasore nyoma nkoye enfa ma wouting ka say yes ampa nyarwa ehhehye ho a bepiem akache na fiyanhwe entu nyarwa na sinyina enfa ema de tiene se oba eneya no asan ochi ako eneya ye ma sa ayarehwe ni bi we ne yefa outpatient service sa so inpatient service no enso ebo adwuma edi ama ebia oba no opeso beda ho na a doctors na nurse for ejina so ehwewa sakunya no so abawa bra utwes ka kuma bi labautu ne enso honum lab biabi obenya bi aye Jubilee Hospital pharmacy ne enso aba ebia nei upedro ato anom de asa ho yare a kopiem aye Jubilee Hospital ye pharmacy ne na fe yemboa afe antenatal care enso ho we ni ANC we code ama ema no mafafro no ebia unyo ha bi enso de fanyinse ne wa se brai na fe bra na ye hwe enso ano one time enso enfama postenta kene enso aba awofo na mawu awie no monkola no omunyiye omunyimu no aye bibia ho yese Brian na febeje nchekire na momma no omunyi engina brane theater enso aba surgery sani operation ye no one time aye Jubilee Hospital at the amount maternity no hodom at the ma apimfo no sanso ultrasound ene electrocardiogram machine enso aba scan bia bi betwa bi at the amount apimfo mamonya prostate no mamo junso na de mo
aba na afa ye twa scan e de amamo afa bibi akire wadwen so yare bi ahyehyɛ ho usuro ofere so bodi nkomo e de akire unua kanso ni tini e bodwuma e de amamo be piem na afa no mbedi nkomo na omonhwe enkanso kama na sa ohaw na ewo so no akire ni fie enso enyedin wani na ohwade a uhu a eye clinic e ho no mfidie ahyemu ma afa osen eye college wani enje ho why person otu osen wonso apese o hye osen a be piem o Jubilee Hospital na yemboa enso o sa ekwan enso diabetes ene hypertension for no so no feel na pa bia no nchekere ekoso edimamo canteen wo ho enu ntino upedu na pomniwom enso atodia be piem e Jubilee Hospital ye canteen no na afia mu aduane apomniwom na todi na bibia enkoye enfamasa oba na se insurance no ukita bia ye beje na ya hwe oye se eye national health insurance ana se private health insurance no ni nyina na ye je ya kache odan ababuru dia so amantra bridge ne so ehonum eniwo abane enie somje na foni mpenifo endi nkomo 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 0241 784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomona bibia enso akokama edi amanyumako no mo so asene da gudie mu nsam ejaw ene anopei Nano pension semina se information shase emfefi ensuatrema ne bobo kunu be se na otwini mu ena beto dwasa odani ewremu ewo ensuatrema bobo kunu mu a na some head coach ono ena ebo mo ama se Ghana Premier League ebo etwemu na nsen omo toso maku enan enso ewo table no so san dani ewremu a na se MTN FA Cup no omo G edition mo na Super Power no former coach Edem Blasters of Ghana o se former coach Edem Kumasi Santoroko maso akunadu odani HNS wapai o de niama ene de gu fom se otumi anya dwuma enso emfama structure boku no bimna endra ene se boremu e won structure kache ene ompiero ekodi nkomo jiwa Kofi Jampa na ono agasa atranum tuo se mpempe ameno kase de coacha ye fan e maso akranu no onye coach emfama structure bim enye se bia coach no omo na apam no na mom coach na ene odin se obetum pinfo nim se esi de wonya good offer ene ti okwakoto aso enso obabi. Yeah, no correct. And I confirm it. Yeah, then I pass it. For now, yeah, her coach, Abo League, maybe playing Ghana, and also when it comes to Africa, and also our international experience. And for now, that is coach I have by and decide on a particular one, and then a bidding come. And yeah, you know, I always when you big offer. So it's not about never being going to know free. Well, for now, I'm my home bed to I have a coach. Well, nina bia Ghana na yentumi nya na yepa yebe international ebenya bia we komana se kasamafo arima ensuatrama bobo no rantie fene juo Kofi Jampa nkomo enamde ejao Mohamed Kudus aya brantia nidi enso aw Ghana ni bia ano afokopie mu enso aw England London player obia ebondie no aya abrantia fene Mohamed Kudus ni first season West Ham abrantia no goal of the season no ojidisi naso osanso aya second best player aw aya West Ham United bobo konum obepie mu Ghana hama nanoada ya Ghana Football Awards no abrantia jan naso agi 2 award enso edison naso bibia enso ekoye edmano or say yes indeed English Premier League ni there one of the best league ewiase nyina no na ese ewo na afie obia hunimodimbo enso obia jetun so no wasettle wall enso ewo English Premier League ni mo na osi o show obia bo say na last season and this season there obeye amana abro so Mohamed Kudus. Definitely, the difference is vast. You know, I also agree to that Premier League is one of the best leagues in the world. But before I took the challenge on, I was buckled up, and then I knew I was ready for it. So, but aside that, also credit to my teammates, everyone around West Ham. You know, because they helped me settle in very well. So, and my family has always been my backbone and my full support. So, before I took the challenge, I was ready for it. That's why I went for it. More than the previous season because. I think for now we all can testify and agree that I've announced myself very well in the league, and it's even going to get tougher because they're gonna come harder, but I'm built for it, so I'm just gonna try and help the team the best way I can. We aya Mohamed Kudus wafana no ensi wonma okoso enso etu aya enkwala omu ko school ene omu so majatum se bon ombebo no
or say yes born there so also baba enka say wo babo nti waja school eno nti no to aso na ko school na fesu ade ye na bibia enko kama fama or say wansu ade ye e the contract betu oni ma oye da ready ati ase esan so ati ase ono so oko England o hodma na sentweni abo epin Muhammad Cruz, how are you doing well? As all the brofu ina no na se wan ko school asansem wo nyina no oye da kan o so social media handles na no so no ade o hodma e se otro bibi enso to so na se wan ko school ensu ade ye ya sana wo nyina no oye da ye eno nti no obetufo se ne oso bobo a sanso fast school ni ye na su ade ye na bibia nko kama fama. To put it in a simple form, I'll say when you have a contract on the table, you need to be able to read and then understand what you are about before you sign anything. So that is the basic point I'll put it with relating to football, which there are more experts, doing interviews, posting stuff on your socials. It's all part of education and stuff like that. So the basic part I'll put it is education is very paramount in the work we do. So yeah, take it serious as you take football as well, and then it will help you in a long way. Wey aya kuku Muhammad Cruz West Ham na fe Ghana Black Stars player enkomo no yenani enremo enso former player Edman New Edubiase Boboko no afa so danani esi academy as Boboko no and Real Sportive Boboko no ema bia ekoye Edman to akwan edekwama no bebre Fuseni no enkomo ana sami gusu ameka enanope Edman na brante eso ne enkomo aka ede jana no da ana sebe todwa sensem chofo ebopinu kobisa no sense odani enremo Ghana Premier League ni mu a eye place no omunya Gidia na se Rwanda na omoko Ethiopia na omoko abrochire bia omuntia kan ana se football no ensede enkosuru bia no na moja Ghana Premier League no na se makopiemu esia kan no ana so de no komo edeja so no de betu play bia fo se social se obobo no bi catch se perfume sika dia na yentro eniti se obi akwanya bi ba na se betu kwan na se bia Togo kura na bekwanya sika gubotom dia ono de betu fo se dani echemu na fei kwajiska no egubotom. Okay, me make I say lessons I mean any film no one we a footballer. Memma yen dada will say fame is better than money. Because those telling you say fame is better than money, no. They want the money. When you make the film, you still come to them for money because African footballers, ye brepa start here, obian support you. But make na se unye sikana, which mean a call from Obushi Nidia, Ufushing Bandui, Bibia, Upound in Kada. There you have to support in school and say one no Odisika. We a footballer, Usika Semodi, and Tito Diago, because football is human. Most footballers, you football, you from you senior players. Most footballers, sometimes we look at say, one musica senti, ebia, if you want to musica senti, but the brain of musicani and far more than in phone ediscano. And I've done football, I say, come play. We am Komonobia or the China offensive. Osanso etwaso ekase Ghana Premier League no na se osia kan mu asikedi tuamu de eyekuma bi eniti eno so enseda emwamo na se odani eremon kofo kroso a even local base players omo kromo no or de Ethiopia enso ayam phantom se ko Ethiopia local base players no omuzika omde mamu no esunye papa eniti aya eboamo na fe Ghana anso be piemu a ye retire players ntem osia kan be se 3 years ya na asiase wanyi na eja ne kwan emaneko Nico Ethiopia, my ball, Moldova, my ball, Lebanon. One Ethiopia, one look up these players. Say, you can't see Kaya, the mom, the Trewa, you'll be surprised. Last minute, so because I didn't see a Ghana player for ball, Rwanda, Nadi. Oh, football, even best thing in football. No credit a back me Kaisel, me agent, yeah, or the Nico Ethiopia, Daman and Yamin Shano, or the agent, Eba Ghana, Ethiopia, Rwanda. I'm over Ghana League. Almost sorry for Ekase, Ghana League. And I will share the time players are almost Ghana League. Most of them only young. We share players which say legendary Dan Kuma, Isa Ahmed, Joe Hendricks, Niwe, James Nano, big players and maybe 2 or more. And yes, I may share almost to say they are not TV. When you're moving in an mission, and at that time we are league because mature players woman. We are Kolana woman, Omukran will control of us. Mekai Ross for Chief, Excellency, Hamza Abdullah, Kama Yunus, Omona, time I have one, Omonomoni Kasa, Uma Garba, Munzima, big play. By the time, Ghana League, Bona we are young Ghana, India, who started leaguing at the age of 16. Now, about 3 years, Umberta is almost a veteran.
we nkɔmɔ sɛ former player Brandt Fani Fuseni Nuhu ɛdeɛgya ɛnɛ anɔpɛ afei yɛmpie mu ɛwɔ ɛyɛ AFCON qualifiers ne emu onim sɛ ɛyɛ next year 2025-2026 ɛyɛ AFCON ɛba so ɛwɔ Morocco na ɛsɛ ɛbɔ nyimu akansie no wei group stages no ɛsɛ ɛbɔ furu no ansa qualifiers no ansa yɛhu nations a ɔmbɛtumi aqualify kopiem ɛyɛ Morocco AFCON na ɛsɛ ɛba so next year no emu na deɛ kyɛn sɛ ɛnɛ na ɛsɛ 12:30 GMT ɛwɔ South Africa Super Sports Studios ɛna ɛnɛ draw no ɛba so your port mako ɛnan ɛna ɛnɛ yɛbɛyi teams no ɛnso ɛsidi wɔn na port 1 ɛyɛ a ɔman yɛ fɛ no ɛyɛ Morocco ɛwɔ hɔ Senegal ɛwɔ hɔ Egypt Cote d'Ivoire Nigeria Tunisia Algeria Cameroon Mali South Africa DR Congo na afei Ghana wemo ɛyɛ countries a yɛsidi wɔn ɛwɔ port 1 ɔmu ɛnhyia ukopiem all port 2 a likely sɛ nei anasɛ ɛdɛ kra saa teams ambɔ mu din ɛyɛ a baako ɛnso ɛbɛhyia obibi ɛnso ɛwɔ ha port 2 no sɛ na esi ɛteɛ Cape Verde ɛwɔ hɔ Burkina Faso ɛwɔ hɔ Guinea enso epiem Gabon ewombi saasuna Equatorial Guinea enso ɛyɛ port 2 Zambia Benin Angola Uganda Namibia afe Zimbabwe na afe Madagascar wemu nations a yesidium ɛyɛ port 2 port 3 no nso ɛyɛ Kenya Mauritania Congo Tanzania Guinea Bissau Libya afe Comoros Togo Sudan Sierra Leone ɛyɛ my friend ɛyɛ Malawi na afe Central African Republic we ɛyɛ port 3 port 4 no Niger epiemu Zimbabwe epiemu Rwanda epiemu afede Gambia enso ohonumbi Burundi Liberia Ethiopia Botswana Lesotho Eswatini South Sudan na fe Chad enso epiemu wei na port no enso esi etie enunti no ayade a port bia no baako ebehia baako enso ewoye port mu inti Ghana your port 1 yebetimi ehia te se o man bi te se Cape Verde Burkina Faso anase kopiemu port 3 a yebetimi ehia mu baako Kenya mo ene Mauritania mo no ebetimi ehia mu baako saa ne nei ene draw no enso ebetimi akọ 12 groups ne benyo mo qualifiers na for yahwe nations a o mo qualify kopie mo Morocco AFCON eba so next year no emo yenda ni embra Eastern region so medi nkomo femfia no emfa ema de anano da NS odani ewremo yekofredua Eastern region ahinkuro enso emu anase interdistrict under 17 championship no ekokotodwa na bibia eba na wie no na se odan district no na atumi ache edesio mo na so na place awodo kosi aka ni bi eba efidio mo ede omo experience kakra enso betudwa Brandt Fani Godfred Donko na afei na ajekum Samuel eka bomu ede omo experience a kwan mo so ekohwe ene se de game no esikoye na enso ede tudwa yentie nsema Brandt enso ede ajaye Abaje FM Godfred Donko nido no anim na FM mafu metipi obi the camp bo wa yimi beginning ye ko ne de amebuo pana ne de ko amebuo because the players yenso ne we say the companies ye ko park ne so almost serious the first match ni podi nanka on say ki person me tun ke ma wa ko second pana abebobi na nyame da mo de suba for the do nto medu na nya hope say bitima bobo no titi boni penifo no medi enim ko no mhyen kwan pa because ade du bebi na say abemebu edu bebi ni abemebu pana ko no say mutu ye den pa titi boni fana no okuni me den do Samoni ayi and easy because my chance a friend I organize a stadium near kind number near 9 near encourage and share PS and share by and I'm a chairman any why me coach Mr. Ernest Takings on motivated say uncle na yakwa big so far so good you could do you know I did chin a free super from Becca young tino yakopa kono mostly say so like a never organized by Namin Chade yakwa na kugu when masi I mean nya jile say between the first match here ball draw 2-2 draw next second match you win 4-1 third match you win 2-0 fourth match 1-0 na final na bobo 1-1 the companies nti ball first match ni 2-2 no second match no ni yakwa all in te hona ni unya jide say e betimi because before you be free na yen so de ba na me encourage guys ne say kwaye kui ya me only no ye tino ode yakwa so far yakwa koje trophy number and the medals ni asenso nya goal king asenso nya best player of the tournament away side
we enkomo na se Godfrey Donko and afei ayikwe Samuel enkomo enam de agyaw ndano pay yempiem ewo 2024 Paris Olympic Games na eba so no mu enche na dwumade no so ahyase ewo obima so France na de eche ne se qualifiers no eguso a ekoso Ghanaian swimmer a ye fe ne Josely Mensah ayade a ono so timi a qualify all swimming mu a okom bekaya African Games eba so ewo Ghana na abaywa no enso timi jem ekonkoden enso edema Ghana ekowiase no na ye rank highest female athlete enso ewo Ghana by World Aquatics for no ayade adoni chema ne dwumade no 26.52 seconds na oye otoso 9 enso ewo swimming mu ewo women's 50 meters freestyle no emu eno aboa amene we gain position a na yade a enche Paris Olympic Games na ba no abaywa no kogine mu enso akonkudin ewom na abaywa no ebeto dwape no de na no din sem etudwa se ono de nani age after say oti a news from federation no nani age paye oye very well excited say ne no wonya no de kokogine mu enso ewo Paris Olympic Games mu osisa de we esia qualification unhu na mom gisa obowe na betina fie ansa unya message na anso so betimi qualify akobe ntino yade message ni ebae no ni age panye na busuafo enso abona baso se betimi qualify a okakopie mu enso ewaye Paris Olympic Games ni emu na osini nyina mu no eye na edwumaden a oye na boa ya unya slot enso Olympic Games ni mu. Well, I heard the news officially from the federation and I was very excited. Of course, I had been hoping to be selected, but there's also a lot of competition amongst athletes and you never truly know if you make it until you get that call or you get that message. So I was very happy, I was grateful and obviously very excited. First and foremost, obviously my family, they congratulated me and they were very proud. And I mean, obviously the Olympics, it's the top end for every athlete. Everyone wishes to be at the Olympic Games at some point since it's kind of the last stop on your athletic journey. But obviously my hard work, it has also paid off throughout my whole career. It's not just this one year or this one competition that I'm proud of myself, but many different steps. And obviously there's also ups and there's downs. And right now I'm very grateful to experience this. Inti we enso Josely Mensah wafuna no ensi wono ma ekozu bi sanse oba konkudin enso African Games ni we no training say na o say mayenka ma obi aso ente say ono de owie school owie college no na say last May na owie na say last month wodo baby 2 months on baby na no owie college na owie no on say school de omo school coach on bet owie inti sia de oni coach bia ono anende oye ne self coach ono na oye ne self swimming eno inti sia de wonya opportunity ekosi akan Paris Olympic Games ni mu de onum say Ghana coach no de ombeko no obeto nsa da friend manaba Ghana na afi coach no enso ahyase atoa so na bibia akoye da ma no. So I graduated college in May. So I swam in the US for college swimming. So since then, my training has been a little interrupted in the sense of kind of getting back here at home in my club and getting to know my coach again. So to a certain extent, I am self-coaching myself and I am self-training. So it's not comparable to past being in a steady routine the way that I was. But I'm still working a lot right now, trying to do the most out of it and get in shape. Nti we enso sama Josely Mensah Ghana women's no omo swimmer bako ne nkombo ena ode eja no yankonkofo nkroso Copa America 2024 no quarter final no ayade a enne anaso china ena enei ebe hyaase 1 am Argentina ni Ecuador bebo afa Euro qualifiers no so na anase do ni chema quarter final no so no ochina nya no so hyaase 4 pm Spain and Germany airborne 7 pm Portugal and France ade bebo ani udani enso eremo ewo former coach at Manchester United say Alex Ferguson nkomakra enso de aja ososhe Euro 2024 na sia na se Portugal for captain Brighton fan Cristiano Ronaldo no modern bonde ewo fom ye papa njono gide papa say abepem na Brighton ontumi ento atene bia ewo games out of abonu mu de obo tournament wie pe obe retire na Manchester United nso reporter yensa can say papa fan Eric Ten Hag oni Marcus Rashford sisia de omo falling out omo ntem engo obi antene nyanko ho ase na reporter ban say United crado say abrantia ye fan Marcus Rashford no omba
tono eno ntino 80 million pounds na down so no o mehwe no mate so kakra na fe club ope no obefa branch FN eye Marcus Rashford Anaza bobokua e Saudi Pro League ni mu na report atodwa NSA 50 million pounds amo atabdi some the remu e City boboku na fe goalkeeper ya fan eye de sen no amo kotabri no akọ na ba mu nchine so omone nei abranti FN Joao Parenha onu so sia kandema film no agreement no enso enya atofom 47 million pounds abranti ajatum bayan so ajatum se abranti nei oya Portugal ya fan Joao Parenha no e ade a omamba ginemu ensia kan fama Germany team your friend eye Bayern Munchen. Okay, Williams and so William former Chelsea player no. And so now see a Kandema eye film. Na nearby say film for the offer for command. Or see that be onji because he won't say sika abin Saudi Arabia. Nothing be an inferior new or the bonnet in Emson so called Saudi Arabia and Huberton pa into a cracker crane so if a William Akache Aba Yerimun Common. On this note, you now see the air Nanso Sumono Eddie Esia now captain in the morning at Waso Amamidin Joshua Kwabena Ejenim Yosef Ejiri Oten and Kan Roman Asheteral production from afar Benito Mauli and so our studio Hanmo Pepe and voices a Hudonina Eddie Goom and my son's production Hudona Eddie Kahon. It is here now captain in the morning or Boba Ofori Amanfo atwaso kopimtema nondu ebebo Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Absolute gospel.
Yam faster than confirm by the sports team. Joshua Kwabena Ejenim, Kofi Ejiri Ben Mauli. Yet almost some 41 minutes after 7 a.m. March and only Jumediano Edin or Fremi or Boba Ofori Amanfo. Yet almost be brace or more dear Quago Pramana so update who draw dear what's a what say or more at the Amaye. I feel about for so I had more the amount. And Tempaso, yes, Sebre. Yeah, corner fee. We join them and celebrate with them. And let me start with this one. I'll see a friend who love Alote. Alote, rather. Love Alote. So a glorious happy birthday going out to Love Alote. And also to a senior man, George Amprechum Owusu. George Amprechum Owusu. One of our morning show hosts. Our Time FM and we Kumase. Senior man. A glorious happy birthday going out to you, George Amprechum Owusu. And also to you, Okai Jennifer. Okai Jennifer, it's your birthday today. Augustus Nanake, it's your birthday. Odisheba Raymond. And also to you, Ruth Abena Ellen. And to you, Beauty Queen. Betty Manson, is your birthday. Grace Quaino. Rhoda Afuakwa. And also to Copelia Tego. Mrs. Copelia Tego. Hey, mommy, wait. Opelai for keke. Copelia Tego. And then the final one. Now for Yamfa with that into your bra into a future this new womb. Yamfa Mount. A glorious happy birthday going out to you. Nana Nyako. Happy birthday. And confirm Nana Nyako. AKA Segua, a content creator. Today happens to be your birthday. A glorious happy birthday going out to you, Nana Nyako, aka Segua. Okay. It's a happy birthday and confirm our Segua. Live to be 93 or 3 and beyond, and of course, do have a good one. Live long and prosper. Nana Nyako, aka Segua. Happy birthday. Ghana Adisiye, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahenkan 93.3 FM. With that, Chintini or Bra went to your foot you near this year a woman. My infant was so fama with that chinti. Foot you near this year a woman in a Brenner song. Bro, focus on me, say your life does not get better by chance. It gets better by change.
Your life does not get better by chance. It gets better by change. Final one, your life does not get better by chance. It gets better by change. Anope wodachi nti brofo kasa mu ne de nam eno no nti se opese o better wo life no opese bibi ebam wo wabrabom wodi bibi asi wani so a opese won saka se wo koda na eye wadwen se obesore no na saa de no a wo pe no on saka eye nkontompo na wotwa akere wo ho. So ebia meton banku meton fufuo meton emo na makoda ade achia na masore se mekwa akoton aduane no wabra man sore anu aduane wabra man sore anya hwe ni ame hwe animu ni senka ade bechi no na banku no amekoton no fufuo no amekoton no emo na amekoton no na ayewura di esisi ho twɛn me no e wasa wo ye hu adwuma. Your life does not get better by chance. It gets better by change. So what you have to do, and say was say utumi sesan biribi. E was say was sesan nano. Na ode ye sorry ebe nu aduane no. Ansa na obenya aduane akoton. Enti wa sorry anopa yi. Odi bibi asi wani so. Minima de kodi ode asi wani so de. But saa de na ode asi wani so no. Se wa anya hu adwuma emmem. O pese uhunu ensesanye ebi wo wabrabom se wansesa biribi wo wankasa wabrabom a saa nsesanye no saa yiyeye no emma eninti obi pese onya nimdie a okosuku koji nimdie no enti nsesanye ebeba mu ni se wa sacrifice enna e wo senka woda no eno se wo de kɔ akusua de aginimdie. So your life does not get better by chance. So media menena mo hono ani nyame e ma me ko sia obi no bo a me no. There are some things I was so we na anam so ama nsesan na o hwe animu no etumi aba e wo wabrabom. Eni ti dia wodi asi wani so bia no ye ho adwuma. O pese afie se ne na wade wo ho afiri ahokyirem. A personal decision. I was say I want to liberate myself from financial problems. You are not financially viable and independent. Sika famuno on shedan de wo ho. Sika o spend your life on. Eye aketua ye de mount ye ntua wo car. O mu se niam ahya ase e slow e wo abrabom. Is a red flag and it's a bad signal. And a day man says a one year that's your Germany ni hwa obey a mobile. So better your life by changing certain things. Men yen a normal media say hand to mouth. I can tell me in Sakani Medi. Media mean Sakani Medi. No, you have to sit down, think about it. Say Kwambe na be faswa. You will better your life by changing certain things. If I chose what in common as eba. Anunti tenase. One kasa nia e koso wabrabuma weni nye ho enye fema wono. Boutiri mu poset me pese e yifiri ho. Se be yefiri ho agye se wasesan biribi ansa. Erade nkan ye ho na o ma ye ntiase ye da chinti. Your life does not get better by chance. It gets better by change. Erade nya ye boafo na ade bi e wo se yesese firi ho na onu nyankopon nam so ehira yen no abem sa pepepe e de amayen woda chinti medase into me cancer February mama de ana chiamio never near radio near maka it was me meka near me to me cancer it was
deny near 2 minutes, I to be pain. Yes, went to be on in Nassau, the gracias in they are deny Hey, Mansonia Mibuya, curiosity Mary, Ansoni one curiosity Mary, then soon in them, yes, I shall many monia. Baby, not to Mansonia Mibuya, curiosity Mary, Ansoni one. We about the Ubonka town was so brand so you ever any akumna fee the amount. Why being channel will be to media fast 0533898915 0533898915 Fafa Fabra na fee yankin kind emfa emma sans so and I'll be call Facebook and I say YouTube hono eye ahinkan 93.3 FM ahinkan 93.3 FM oko hono mo a na wa like yem page no Facebook die no YouTube die ne die o be subscribe o subscribe ya doma no do nsa e boso abon se a subscribe na abribia ye be ko hono mo be nya notification na fe wo de comment egu ho katira busuafo mu ni Ghana says wo mo person mo enjoy de ekoso wo Ghana ha no mo emu no kora unsi ya nkrofo bu hono mo anokra no mutumi o kan no wode niam bi kwa anwan sa bata ha no mo amobedi adanse ye se no kora chiame obo oba ofori amanfo tena se a asem ne se de etia ono MPP ye ni nwia NDC ye ni nwia omo ye nu nyina obia esa abaso bai de bema no obia nso sese ye de ni twi ban ne ye ka no kora kire no a eno so ye mfa nkwa anwan enu ti ne ye sere se no kora chiame tena se a eya mo me nyina mfa kasafidie no mfa nto ahenkan na yentie enkomo no emu no kora ankasa de ubonkrata mo boso ebre no aso enu nti yebekọ na yakwa fade ya ma na yiwia ya bana enkomo a ye de atopono so no empanimfu a ye no mu bedi nkomo anopei no yakọ mo ho ne ye no ma hyase edi mu nkomo edi ama o me ne ka sei afia ampofoa atena ase oba ya santoa watena ase wo ha no mo a obeka me ho na ye de ubonkrata mo boso no edi amount efia apumboko de boko bona so nyame adom nso me ho ye pa enti na watwe we ni de yi twi condemn na ubi announce wakoje wa home a anyway so wo da yi de e de radi ase e be ne dan wadaro ma fayen ewuremu udi ewuremu wi a enra omampanye kufu ado san ya appointment biem na yaba behwa beka no ho asem enti fa yakobra anapa no so agbapa ho sema aduonum enan da ubonkrata mo boso bre na druswei mede the chronicle da ubonkrata no na ehase na finance ministry ane asua wonum na hwa adansie eso yeso makatum se ta ya wonum enyina bomu ehwa sadansie hu nsem wono ebekọ nanim toten ti eni anyasem kuma kura Dr. Muhammad Amin Adam foni eda ena eye onimonyafo kwadwo oponkroma foni da hanum 2 padis womo abota nyina da so mbehwe na adanse hu nsem wo akọ na enche hanum wasosoafo no ena hwe eye ensase eni obo ade ne paso enso eton safre womo Africa ha eni Europe so omomro na abode wa ha omomra no mesoso yemu na man ne ho nsankaye no a ekoso organ ha se no omonso betimi enya mu chefa bi na ebo mu ana abo ayen na yakoya nimti eho asem ho da ubobo eda ha se ya kratai edi mu nsem aba na yasema mpo he wono so kire se MP sigina ya bi na nyade esese gina ne bebo wo mo kwa akwaji loan bi ni ade na loan wo mo kwa akwaji no echiri nsem wa beba ne nya ensem papa nti wo ka kire ne se wonya wonya loan no ko ye ho asem eda hadum se MP fo kro no wo pese ohunu wo mu anu akwa akopɛ the chronicle na watumu enchene na galamse nso ho nsensem wo na ochehe kire se galamse yade bi a ha dwen pa hwe se nsuo kane nsuo na deda ho na chese ye di senior ebi kura kwa afuo manu bi na omosanom ebi di chese ebi di no aduane ye kwa nsuo a enya pipe no mukobu kane wotese ye kwa nsuo a enya pipe enya adifibia eye nsuo ya
ededa fom ye bi nsuo ye etene kobeya nanso ene ya se nsuo ni nyina da ensase ya se no ti wose eyade hiade a wose aban no ehwe no man mu ni nyina hwe na yetu ase galamse enya adepa ochehe ene ebosa dawro yakrate ete aba na ene wodi Proverbs chapter 27 verse 5 ena ebaye emu asam ne yetiawa nso emu wode pa nti anapai onya wokra ho adwuma okra na tu mu no wada anwane no fa Proverbs chapter 27 verse 5 enwane no The Chronicle the obokrata mu nsem Daily Post the obokrata no ena mede to aso na oku jeto ablakwa wano sunsunsunsu ene eye snetefo ntwakwa no eho asam da selewa snetefo obo na wamaton wam hotels ni bi ama eye brana champon yes eye okuje twabla kwa si wontiase no yase damo fufuro bi su ejijibo sede ahio wahanum se krate ede aba na ni nyada nkamfo no yase okuje to de wo ye nyina da no eye oman ye yo ne oman kan konti se foto a yade ato so obi ko pension wono atua ni sika krakra o to ko pension de ama no na hotels na momo senetifo didi djuma mo koton mo sa ton ama aban mu nipa tie ni omo so mo bo man sika ho ban wo ma san so ahwe mo man obi a akoma so ade ama nti okuja to na ejina ya na mu ya ma ye kate ede mu nsem aba na ya se ya MPP wa mo presidential ticket no afie we 2024 no oh enya kura esi amfra asusiefo mienu ya chese omo ko elections ho asam da haseni ese Francis Poku ene ono so ama MPP for one ya one no krata ebusa said MPP for no omutia na Francis Poku one no womutie ana said ye na owura backbin krata dia bapiemu owaga na mrashe bedwam ene no so chese se emra nyanya emra ahwe no obi amfa ko Supreme Court se emra beda mrashe bedwam obi obeda ho na enya ya obi anya ho adwuma nwie ya hwe ena wo mantam anko se ajaje fontena so nti backben so asem a endra do kan wo mrashe bedwam no kratai edi aba Daily Post the Daily Statement the obokratai for Ghana CDC ena mede etwa so ede amawo na jenapa so ena wakache Africa eni Europe eye amama hudru ewo mu ho se mombre na omofo musika mehye minerals mu mechira mining mu na timi aboa na nioma ekwankan pa ewo Ghana hasese finance and housing ministry si wo munyada ka ba chiri mu se ta omo cha akorafo aye wo mukoyo mukwan yiye se akorafo do mukoyo mukwan yiye e de umpo munya mo beseresere na maye yiye mu ye wi se japade wo ho a na mache ti akorafo yo mukwan yiye sere nkwa no ma ya wie sa no mu da hai omukrom sa hye tuntum anje se nya sem ketwa fo ni akrata dia bantuntum na hye wo mo Dr. Amin Adam na eyo nimonyamfo kwadwo ponkroma na civil society organizations ahudro bi e wa Ghana hanso edi nsusudua bi ato no mo kire se amanyofo ahudro faso anka beboa pa e ma omen akonanimu nti wo mo edi wo ma de srade ato no mo a eni enya asem kuma tenten amanyofo ohwe so a o ko mo kire se omen ye beko yanim ochehe ada ha se ya ono so egusu a ebo dawuro se ya monte ya tena ya yatimi moma ya mo ho ban ogala no ene ni oma bi ensam fata haye papa the Daily Statement the obokrata emu ensam wo na the New Crusading Guide the obokrata no ena mede etwa so ede amawo na finance and housing ministries yo mat cover chirimi eho asam eda ya say Dr. Alhaji Mahamudu Baumia na bedi akire na poya wayi no no watching I am under the rock is over me Jehovah hides me under the rock go tell my enemies I am under the rock ti rock na ya to honwom no eno ene napo papa yi chese napo ni mu odem professor bi ena eka sasemwe professor sikanku ono ena eka sasemwe chese
choice no ya solid tactically tight to mo amo kasa no munya kasa na mumu dia na munim dia pa na munim o professor anu ntu onim ne akone de ebe nyina ni ase MPP enu amo ne mahama bushia entokwa kura wo mo kono eni akwana kope krata ine tumu nche la homowo eni asisese so ni asafu youth eni enkofo bi kire se nyoma bi kokoso enya de etwa yie ma wo mo nti wo mo nso dan wonom eni wo mo nyoma bi o mo famu enko yie ma wo mo dan na di akire se enioma bi koso la homowo no a wo mu ba baye no enioma bi kokoso a wo mu ani nhu ntia ne wohwemfoni ba abante bi a ade bi eso ni ti akọ ne nani abre pa ye ho asem eda hanum sei na yokofu boss ana da hei anu wase Adam Bona I have not threatened Adam Bona's family. Yoko penny awatua no and watches one Adam Bona no onka ahwe mfa ne ho no wo morning training so obeye ne one nabusuafo bibi onti wo yi ne ho ano e wa hadom se kratai e de aba mame mfiri ha we the new crusading guide the obokrata no mame ko the daily searchlight the obokrata cross akefo so strike no mo ko de se ho ahwaifo wo mo agiatum na kajebi wo mo sonso agiatum hofo nso se yenie wo mi na join ti cross akofo wo no mo strike mpenten kwa wo mo te akere aban no ho asam eda hanum se yenie wo no akere se wo mo nyina agiatum hofo agiatum na hofo agiatum na kajebi fo agiatum dia na strike no aye din. Private schools parents wo mo amodi o mama ekwa aye ankura school eno mo so chese ase abane ya nioma omani nye ho kura ni ekuko akwaso no omani nye ho mo amodi o mama ekwa aye private school no eno mo so chese adenti da free SHS no enkwada no a wo mso wo private schools mu no ya omunka ho bi na akwa ya kokonteni abenkwankwa ento omu bisa add our children to free education private school parents demand ho asem eda hanom se kratai ede aba na yasikuo bi nso eno mso kire se omo nesefo wo mu ya djuma pa wo mu ye djuma ebro so ma se ye kase anansifo bu akura no menya adwemu hawo se djuma no chese ebro so no akwa night shift no akwa afternoon hwan no akwa morning chese ahometo nti wo mu so esra sempanifo nhwe enye bibi emfa ho fama wo mu kratai edimu nsam aba na chebi so na yese ononso no wode nkyerɛkyerɛ bi ahyehyɛ so akyɛsɛ ɔka ensempa bi akyerɛ ya adehye binum sɛ ne bɛyɛ a wɔn betumi akeka kanyeoma siani ɔmɛya yɛtimi yɛ wɔnioma bebree hɔ no mu a ɔmɛya yɛtimi yɛnim tia ne ɔmo bɔ dawuro bi ɛwɔ hadum sɛ krata di aba the daily searchlight ma me free ha na me call the daily dispatch the obɔ krata no so adusho boy phone na bia hey and was say I will ensure a free and fair elections without violence na semo akanyina batwi mu a say ono adusho boy na mo ahu anka mo amono na mo amkasa na ado abreso abato no ebe kikiri mo ono ti asie na ne anka emfre na kufu ado hwe obehwe se abato 2024 no awia bebom ebe kroje ya entokwa nso mam entokwa prepre beka nipa moja gu odie ono ontena se emebi nsi ti ohye Ghana fo bo na do so di ohye bo na wahye enti no Ghana fo munyini ni na alanke kirematen so kirematen kra yeke
Alanche Martin Alancash. And one also say, why you pop? Hey, and what a popular have pay. Okay, that's the pub bringing jet, the pub Ginny. And I know no dear Jana. So why a popular cry chamber me and Mahama. Yo, Papa Yate, Cashman Yate. Was one no? Oh, dear Papa. What for her? Eh, what tram? Eh, Alancash na tramun. Oh, dear Gratcha or Mamma see and yaw. Bow me, why any mono? Anna Mahama, why any Mahama? Oh, moon ni woman to an uncle and why popular. Ya, who some a dan same, crate a de abba. Near say confusion so at yesim. Our NDC minority, any yes, NDC minority no confusion at yesi womumu. Ya, who some a dahanum say ya. Crate edimun some abba. Chebi hin so na obon sam sha Ediama National Petroleum Authority oso wo ya de papa mo de dwumadie bi agu fam cylinder recirculation model no ebeboa papa sa cylinder na yeso beko na esisi wadada ukobu gas ya ubeko na cylinder na sisi wo etu ye pene wa yibi na menya hu bi wodan ha o uye pene wa bu na de ko enti obi fufro so ba no so bebu cylinder no cheze aban na so de amayan yo ti ehu asam da hanum say ya cylinder recirculation model no so policy a MPA for de abache bi he ebo ne nsam sha de mom so eye pa ye obu anum an cylinder arin kana eso ototwene baabi no antontwene da bia na odi bugum sa da ko betiase ya atepa na ahifie ndra enya ayi fire service for the wow minimum baabi kura no omoko otum se na baabi hye obi abro hye nti omoko ubekom eto da bia bekom na yes cylinder nti yes circulate no wudi we si wo na wabefa we kode abeboa emani oma konkan ya no so mpanifo bo ho abaso ewa ha daily guide da ubokrata no na medi twato ni ase ukopiem ewo bania krom madam bania oh na bania okay ti bania krom ni ase ukopia on mo ye ka sei enipa miensa tata jigijigijigi pe ya kumwa mo akra na wo ma to nanan mo wonse do enya asem de ayawra ho sem papa enutikrate kura de odi ato danger oh ban ya kromfo mo hu asem na sentia we nyina beba ewa ban ya kromfo na kope 5 Ghana cedis na kope daily guide to munchene na yase court of once mo ni dwumadie bia wa parliament yo bagman speaker nankasa bosu kena en wonu so e ka kire court ahodro omo de omo tre ya na o matabri asem a ye di wo parliament mra ye hu adwuma ye nyanyue ye no wo mo atamu dacha de court na bagman chese sa de renye emwa democracy na musimu ye no na mo ma parliament fo nyo madwuma ho asem eda hanum krate ede aba na anti LGBT bill no mame chief justice mame Gertrude Araba Esabato Konu ni mfoni eneda hai ne chanso oh efe tumi se mra no wasua anapawie numre ti emra ne de oh eguni trim egunano eguni baabia otworo emra nko a eno no so mfoni ade abe ya tworo de abo ne ho se anti LGBT bill se na anu adamukọ omuso mukọ na wo makwa akotie ndra da yo se sadaben trata ne de ba so mukọ akotie eye ensensem omri akwa akoto eye Supreme Court no na yase Supreme Court decide we sit na yase nyame ya dom a July boso da toso dunson applications bi ni ade bi afiafia ho nyina batabata ho no wonum de begu fam na fe wonum so ahwe kwan hodro metumi afaso de anti LGBT bill no afaso wo court 20 ho asam eda hanu secretary ede aba na yesi nana
na enya udanie uyebue ani anaka minima dada mu nyomu anka meto ma do show boy yase ye ka say so Herbert Crapper Minister of State odaha obia ya peja no say hum achi so na kire say ayamonte ante so no e wose ye hwe yie pa o na ya keka ne omasia na se ya tehano mo na galamse watu yen uti abu ha na se galamse se meje masase ope ompo obekonsan se wa bia wasase no matutu fam ama wodan kra bia wasi kra do ya dwuragum enti no se ya hwe yie pa na ya mampanifo bia nya abanko obi anfa ne hunjim na ya mo ya tena ya tisu ya mo ho ban na timi abo daily guide da ubo krata chese wodi asino no why ade Herbert Crapper semo ana mepese ye kana da ubo krata yin so akakofa ho asem de yaba anopa yi ahobrasi mepese ye bisa na ado se opani no na deputy or no a deputy energy minister ena yenim se ne Dr. Bawumiane National Council ekushia oni MPP mpanimfo a omo yato abama omo no ne National Council omo nyina bedi kan akushia na omo wi a yenim se na po ena oboni din ena na po nso no ye energy minister enti se ye boni din amana ba be ye running mate na politics ni campaign nti onya brenhwe energy ministry ni so a eden na edin se na do beka so okay ma appoint Herbert Crapper say on take you over from Napo deputy because or any deputy it dey enti na was ye sign ka say or a minister of state at the energy ministry man post na am to China say minister of state at the energy ministry na okoye dey minimuara enti na chese obi foforo bebo as wa peja we mu aye no minister of state dia was onya deputy wo ho ni esanya minister na nkasa nso eno de minim se yebenya dia ebia na pokwa obebo opani din ana se mesisu se because of se on person obeje na po dibre na free ne nsem enti ebia obetwa na ha twa ne ha obe running mate at the same time minister na omudi awie I don't know because of that in India we na babe running mate no ebema as a adwuma no awoho bebre inti sanity de na impija we di brenim na yenye the minister of state at the energy ministry no na ene of friend saying energy minister ni nyina pepepe inti say energy minister ni ho kra na obetumi aye adwuma say energy minister sanity de a ba say se papa yi be firi ho ne yasa be yi obi foforo nso aba be hye ho de ne se yese o man sika so am say sa akatua ne ya na o de to sika nkasankasan ye spend wo Ghana ha no a we ne kitikiti kra enru ba bia ya akatua de hen nya de ma ministers ni appointees no so am say wo hwe ye GDP no a percentage wise enru 1% kra am say sika e call appointees no ho enru 1%. And I know yes 0 point something in 1%. Sir, intinya dia a day load be a day to ye national coffers in so. See it him. But me issue ni say, well, to me in some because say baby aye jina sisi ano decision bi o mampani be take no is either ebemo anya more vote ana ebemo alusu vote. There are some decisions bi ho no ma o take ni sabre ya I think I was say otie ni mpanimfo a ono mu eye nneoma no I was otie MPP mpanimfo no so kakra ena make say napo to say ya baba ye clear obi anim say napo ye running mate nti sa na tie de a ene napo hwemu ne kodi running mate no nyakoye campaign no so I say because what I know is say a free and ne Eric could see by Saturday Monday and nankasa kra omu wi by 6 p.m. no na po be hunu ni fit whether omu be omu nyina national council ne be gina tum and as a national council ne be ka say there be empe no fo before from of which yenim say enye possible enti ene anwumre by 6 p.m.
ye be say napo obey running mate and I say onye running mate. So what I say, and I could it be said Nana do nim what is going to happen, and into non person be in a push straight in Nana. So Bibi so bet me as you and I'm making because the national council no money na mo bojo so. So the oya dan o mo nyina so de wunya wo. Even ye de ye Rajon Mahama kran e call okon. Some crofo to know. Omo internal primaries ya omo ye. Sena oni eyi na ekọ. Omo anu omo kọ omo nyina si for mane ka ono nko but yet wanya 100%. In terms de den ya wunya nipa nyina say nyawo ye no mbefo awoso. But National Council no ho no bibia betumi asi because president wo ho na na dan kwaku fuado dia odi kan de kwa o ma anye antum. Second one omo gi 2 mu. But obi nso political analyst for no beka kire wo say looking at the dynamics time one na Maami Alima no mo person mo de ne ba no. Na there was this love for Oba, especially Maami Kunadu ye ya sa bre no 2007 eyi mu hono no no ogina so pa nti wo ha woni atamo se sei omo akansi omo kosi ye mu ye den pa and finally omo di nya atamos it is that time no na do e feel say I said the crave for Oba no e wo ho enu nti na mo no so bo Alima ni din but Okukodu National Council ko cheche ni se mu kire omo ma nte ase ene so omo no esan kokofa obi foforo even Dr. Bawumia Kra still no mo nte ase but Nana was able to convince empanimfo no e ka kire omo die nti o de ne ba e mo mo gini tu mu sa abre yura kufuo na ete akonwa ne so kufuo tie ese hwan so Bawumia so okay Bawumia ni owo ayi Bank of Ghana no so no okay na o se die nti na de ba no so we economy no sa abre so be ka ya na economy ne nye kufuo ye na fam die bia but problem one na confront Ghana for shortage of nsuo enu ye de benya kufuo gallon afei sika sikasem ankasa so ho be ye den eno na enam so ma nanado de Yura Bawumia ba ya o kan se we ni ba be boa economy no kufuo ti ye no so okay said ya wo kan wo de no okay no say you find him ra and omudi Yura Bawumia ye den e de bae so this one no it could be say as I dodo no age atom but National Council honey bibia to me see bibia to me see now the onus lies on Yura Bawumia to convince empanimfo no to tell them why person de Bawumia friend is saying napo e de ba it we know say ne sa nkomo no omo be wie by next week and until I make say free sabre yakokosi somewhere Saturday I was say onipa ko no yeboni din no mo outdoor no because if free next week e kon Yura Bawumia be campaign sa campaign na obey no by then wo hwe wo mo antinary na yehu ye na owo ni running mate afi no mo acha o man ni mu tu na running mate ni nam ha na flag bearer no so nam ha and then empanimfo no omo yi wo so omo draft manifesto ni so no omo ma omo by the end of this month so also omo so present on manifesto enti this month is pregnant for so many things e wo MPP for afam so enti napo die no e ho no e na me nti ase se ye nyina se wo no ye de na ekọ na mo nyinu na ade na mo mane kwan mu you have to release him from the position why na famu die ya pagya ni dibre mu kra from MP minister to running mate it's not a joke so I say no konko focus wo no so no wonye na adu nyai ayi minister at the state ambassador at large do kra na e mo ya sa na o sanwe egu nkrofo egale mu sa mo esa na mo ya bufuo na increase o e kosoro mo so we mu ya dwuma na ase Ghana fo e kuma e ba fom kakra no a na olume yi abesem bekom so na e wase e di asem kra ni say na anu say
political for yi analyticals one for yi womo survey kokoye no first nanka Yera Mahama watwimba wumiemu pa olidi no but this one kokoye info analytics kokoye ebiemu no ba omi atumi anya watimi atwe 3% from John Mahama ne percentage ani kura no emu watimi atwe afiri mu how atwe afiri mu because survey no me ye no o de compare first one when say obi ase Mahama ne bedi nkonim but the survey ye no last month ye ede ba no percentage ana Mahama kura no se no kura 51% aba omi atwemu 3%. Omo bisa first time voters omo afi no register bi ometo aba no out of that no emu 3% is ometo aba omi a enti no clearly e wo mu se opani ni nsem o kekan ne ne but nkrofo a say they are beginning to appreciate ne nsem bi a all kan no any said ya system ni mu adwudin kakra no o se mu adwudin kakra na system ye wo mi o se ye wo emu dro say ye wo cost of living abrabọ ne wo ho of which eno na no Yera Kufuor gina so ka kire Ghana for se hwe wasetenam na fa to aba so I say eno ne cost of living ti ma sorry anopa yi me fa ka me wusika me de fa me to nsuo me wusika me de to ekom de me amenye sika de ye wo eno ne wo ho but there are other factors eno so ba be ka hu bi omusi school health and so afi trade and industry security yebano youth and sports sano manu nyina ka ho bi so if MPP fund they are able to preach omo niyomo omaye very well eno na afi on be sha say omo consolidate adwuma omo aye wo sector senior say na afi hweme ya me wanwa ya wo ke kan em foforo aya foforo aya bebre but Kufuor futu odi ma ye nyina ne se so she was it enu ye di adwuman enu na 2024 kokoto abai enti wo hwe wasetena mu economy no your friend is saying ena free senior school ya te ya damasinya mi nhira mo ena security bambo o ya damasinya mi nhira mo hospital mutimi CB okay dada damasio enti ni o kan ye mi ko dwemu a entosi bo te asem no asem ni asetena mu ni ya koto abai hwe wasetena mu so I say ene ma akukọ kosoro ni nyina enso ye si table isu yi first na ye sen kese ye 2 cd eyira bi si 2 cd na we ni ye dabi kese pa na no mu na 2 cd no dia we medium robotic kese pa no eno na 2 cds no oh na 2 tete wa na sorry ntimi ni nsuo bo pa big one oh yes na 2 cd first na 2 cds first ana ai na 2 cds and I'm call 2 cd 50 pesos kese pa no etina we no ye we I think na we 1 cd 50 pesos or so yeah but anyway saying for Ghana cedis nti yesi hwe wasetenam ebi 2.35 hwe wasetenam na fatu waba Yera Kufuor asem o ka kire no nti yes ye nim say governance de factors ne doso but kese pa ewom eye onipa na setenam te sen enti se nanado ye ho kire yen yesi yeso nanka yentimi na ye di onini ba bebo ka hire asan akwa kodware nsu hie de a enti amapani Akufo-Addo onti break adabraka 20 doso decisions bi ni tintin doso dodo weru ina be kwati MPP for o de jai na ba kwa me di betwa wawo na ma wasore so amzo me pa we yeri betwa ma we ena obo ma msori ko debi dia me di twa wawo National Cathedral tie asemo a Minister of State at the Ministry of Finance
Maame Abena Osei Asare. They are all kind. Brofuka Semu. A total of over 339 million Ghana cedis has so far been released by the government for the construction of the National Cathedral. So far. Me pachoi. Nso mayi dado. Ai. Na enti no ena si he. Kese when mu nyina ya bote semu a. Wo mo kan sa no a, I ask myself, do they listen to themselves when they speak? Wa be gina mani mu anya akukuduro. And wo kan kire me say so far you release 339 million Ghana cedis. See the Kosi National Cathedral. Ewe he. Almost 5 months to end your tenure. Enye se na nadu sika wo. Enye se na nadu. Enye na nadu wotom sika wo. Enti there are some unpopular decisions aban we take here. Odwene ho a onti ase. Oh. Edding. Edding pa. Edding. Wanya dabio maame ne kasa abrofo we no. Was everything okay? Ayenhu strategy ayenhu hwe no. Bepim sabria me no kase fam ho ne yatutuo. Dada de na. Da bibia ni ho ekoso ho. Na no sense card bebrebe omo de ye den. Minim. Everadi nyame. Opposition da kase be frɛ wa o. Ni o ma say ya. Minim. Na say ti minya kokuduro beka. Ena mo fa hye mo ho mpo e. Asa be go sika ni din a. Minim. Se omo kana hye yen. Se omo kana yakade ansemu. Dan yensi ento foundation ye hu hwe. Galamsey site. Hazy, sleazy, corrupt yi na ekoso yi ho no mo cathedral yi am so mu si ho. Nya mo wanti asofo e bebre adwane. We dem go ase we de. Na no say cathedral de sia de besi. Cathedral de mo ye den ye besi. Ekosi sen. Aka mo 5 months o sa. 5 months ye de si cathedral. Yen hwe. Ebi o mu si ni dem. Say na de si ni wo dem. O mu si ni dem. Mate. Inti Minister of State at the Finance Ministry Maame Abena Osei Asare and all country Ghana for 339 million Ghana cedis so far has been released by the government for the construction of the National Cathedral. Bebia yebeko na nanado ede na asesum adom ne ahoden Nyankopon de man na be som Ghana mfie nwotwe. Ehoro na nanado be kwakoda nyame ase. Nti ye nyina ebehwe ani mu se yebekwa akota na chi na efefefe. Afia my emfa ebi nsori e. Na osu be di akira a hosem. Enti mame na ase. Senche bia ni ho bia sa. Okay. Enti ani ye mfansi e naja ye ntoa so e wa ha. Abusia de ubon krata mbo so na twegu. Ensam no bi eya na akono. Ensam no bi nso tia. Nyankopɔn anso okuma mu a na ubie wa no aka asem kese ama na kofa mane de abrɛw. Nanso so se yehu ate ase na yenso so yete ase de abribia ebebɔ mpa ase Nyankopɔn sɛ ɔma ye nyansa kasa na yemfa nka nyansa sem enkyere ɔman no na yɛkase yɛkɔ ne raw a eduru bia na ni enyan materiade be ye boafo na nea ekoso nyina no ade ba akwa me sire mikrom for Ghana for ne se momma ya bamu mu won ye ekoso ne ho si yem ya bamu bu ne ejai e de ma wo mo se de wo mo pe wo mo nya ene wo be wiewie nsam akoni adu ye be sere mo mumma ye nyina mu. That is why I keep calling say ye won krofo asa asem we ya ye kan wo ye den ubenya NPP ni bia na be defend na ye kan yo ubenya NPP ni bia na be defend sa nso ne ubenya NDC ni bia na ba be kan ya but ye bisa say na hefo nso na kasa de ma Ghana fo hefo na ejina Ghana nso din mu no mo aka de ma Ghana
no maka no credit akyerɛ mpanimfo a yɛdi tumi ahye wɔn nsa sɛ ɔmo nyɛ osetie ɛmfama Ghana for na ɔmo nyɛ ne Ghana for pɛ na ɛna no ne esi yɛ wɔ Kenya no ne esi wɔ Kenya no saa ɔmo financial bill a ɔmo yɛ sɛ nka ɔmo gye atum a amem Gen Z na ɛwɔ Kenya etisi mountain so yeah no. I was reading the story about it. Could you believe say prior to say almost Senate and ebe kwa asetena no. Now there had been a lot of protestation from the Gen Z, the youth, you know. Omo ye protest some penifo mama nyintumo mama nyim sania levy omo kokoye just say Ghana de onyankopon dan ya ma ne time. Because we are levy de hwede ekọ so ni nyina echi omutimi kwaje tumu ya mfa pane amma obi ya anya obi ahwe e na omde nananam ha hwe levy eho ayampia nkrofo to ye yen ya gigina mu se mo be yen kore mfa ye ho ye be ka no kore de akyere mo empanimfo ye be gigi sika wo ye ho yennim wo mo obi a wonnim no anopa nso de ye nso kane ahwe nanim anwumre yenim wo mo say 11 no mo say mom yenyeje na ye no na eba be the panacea to yen problems yes yen saka 11 no a yen ko IMF yen saka 11 no a yen fa ha yen si ha yen wura ha ene ye ka kire mo say sa ankrofo wo enu mo no ye suro wo mo gem fite nti wo mo asem wo mo kan mom yentie ni mienu mo amatie mia konfie 9 nie no bedi adanse say me gire mu eka bi di ma Ghana for say sa 11 no ampanimfo pese wo magege ne brofo kasam ye se eye obnoxious brofo kasam ye ka de kire wo mo say eye the lazy man's approach because wo on one breath who promote trade and commerce. When we talk about commerce commerce is all about internet. Adwuma nkrofo ye wo hono ene sika wo mo ye de ben wo mo ye transactions nkakra mo ana mo preach digitalization. Sa digitalization nso ne commerce no eye intertwined, they work together. Enti wo nipa no on one breath you are talking about e-levy, on another breath you are talking about digitalization. Onge nwa wonti ase ne global owehe we free Ghana. There are so many companies ya no mo eye adwuma omo commerce industry nim ene bebre no omo redraw omo services from this country. Enti yes, there are some decisions bi wo mo take ye boyen, but decisions no a enkrofo betwe da awere wo ho bebre no, you listen to them. You give it a second thought, because you are not working for yourself, you are working for us. Na yen we adwuma na ma yen no yase we emwa yen a o se da bi mi dem ti ato kon ho ne mpe ne meye sa na edi bu man eno a na mpanimfo e wo Kenya omo ye prior to so omo kwakoye that Tuesday no na protester akoso omo simpanimfo ma nyintumo parliament na ntie we mua ena omo kokko tena ase na ne omo pe omo ye se ye nyina ye hunu ne ekokosi ye. It is sometimes, you know, you have to listen to the people that you claim you are representing their interest. Listen to them, give them a listening ear, listen to their cries, listen to their opinions, their sentiments. Listen to them and act accordingly. You don't take the law into your own hands thinking that you assume say when you do this they will be okay. Meanwhile, that is not what is happening. Ya chichire o man sa o tintin ye wi ani abeka say democracy na di bu o man no, we hide behind democracy and we do all manner of things against the interest of the Ghanaian people, the vulnerable population. Tani ebu man. Any amamu na ti say dia akua don komo me mani chance. Sa amamu ni tintin say dia, mom ye ma akua don ko chance. Sa amamu ni say na tie dia,
che da yi a ode na mu yi mumia ma na chance sa mamuo ni etintiri say dia ye mu man sa ena mo ya ade no so ade ya na ya were ho ne say they do it with certain impunity bi yes wo mo phobia ho wo mu nipa da sani omo ye de omo ankasa pe